Hello viewers, so hichi Goulen channel in the house of se limna kahin bol kit ve tuni kho hin Thusoh neo ho la anane ohitin hichi video hi nidang lai to hong bang jep loading a hi tu lai ta hi thule la jong news ho WhatsApp group ho ivet na la hin thunom kipana sangin lasit nangen tampi hi aum ji ta in hi che ho jong hi ha se nom jong om be se ta po in hi chi ja hi tuni kho a hi achom be a Thusoh ho hi in lahkhom deu ni dang video to ong ki bang jep loading a hi thulut ki za danin akhat na se no mu chu nisim 22nd 5 2026 ni kho ajan WKZIC le UKC te ni chu Kuki National Organization asumang tai ti thu akizan ke pa dingham lunghan dingham ti jang kuiman asai thei pon hi chi hi thalam hui hi news group ma ko na akizale imu theu cho hi chi chung changa abana chan that me 2023 ni khwa mei hlei ten su chimi dinga to gon a hi nei uchun War Meite Council WMC le Global Naga Forum ZNF ho don budding ana ta lozia intellectual hon WKZIC hi ana sim da ovan tuni chana Kuki nam hu na hung pangjing a hi veti amita kemin het sa hi British ten Kuki tia ana record tribe phabep ho chu awa che tawin kim in ama ho chu anung ko lu zo ta poi Kuki society hi tat hamat ahung ba ding hi anamuzi ule Kuki itja KIC anaki put do hi ni khalle Kuki society hin hi gamsung hi in game chim la bang in hung chim la khan te ti hi UKC te ti zap na pen ana hi jinge hi ti a lung chi a lung ki chadat na thom hauta a lai ta in 2025 komin Kim election ki bol masang apat Kuki society hi hong si khan te tin lunggel tam ta anakineyin gin mo bangbangin Kim election chu hingbunga anachilan lamkai hon adei bang ovin KNO hokoma WKZIC le UKC sumang na dingin petition ana bolovin hebang chun Kuki Chief Association KCA lamkai ve panna in nanga lo ole thi sang hin aphajoi ti chan in thu ahong sepowin chuzawin Kim office in sumon ahin bolket ovin ke hona anachi hla zo kal so lovin KNO center worker committee in WKZIC le UKC executive link set in amaho office ago homovin thu chang khacha seiman na ding phat lovin by first ti maiding hetantin tunia pat nanga diu a hitai tin thulut na asim khom tawin a hi donom ta khat a hi le WKZIC le UKC hin nampi ke pal na thei abol do kha thon hem ti a hi hi chi chung changa mu dolin local issue ho sangin national and international issue ho a WKZIC tailo voice nei theding Kukiten CSO dang inei povin hi chi hi akimochian sen na hi hichi organization teni a very inclusive ahi na chu manipula tribe atamzo panna a kisim tu ahi polam jathang en thado chu Kuki ahi poi ati chu adi na chang mu thei aum tan aju ti le tribe dang hon Kuki ka hi pove atiu chu koi ki oi mo ta ding ham tun jong Kuki naga ki buina sangta hong thong kit ding dinmun ahi lai ta KNO le kimin athal ha sam na thei thon akibol do hlon hi galmete dinga ki pa ta e hodinga ha sam na le ke man na ke pat na ding kalbi a hi ta zen a khola zinge ti lo se ding awm poi chole WKZIC hi KNO right hand a hi tia kam chepot ana ha hon jong tunin a hi lo dan muchin awmen a hi thilom dan ivet le freedom of press and expression awm poi Kuki te hi democracy no ya lo a hi dan akilang hi hi hin thalam hui hi news group ma thuki zale akimu tat chapa khanin hi chung changa holim na ahin bol chu ahi ani na Thusoh a hi chung changa hin meilei gar Kuki le meilei ikido naw chung changa hi chi ahin hi
Kuki gamsung Thusoh in asay na chun may legal ki pat tila pat tu ni gaya donation hong ki bol chung changa asayin heche donation hong ki bol sum ki to do ho hi phamai a hi tapoi aphah dungzu ya donation ki ti chu ji ding mo a hi izong le donation ai lo le fund drive ki ti ho hi mo bol thei a hi poi concerned authorities versa na kim KSO kohul KWO HR KWU kotu ideal chole adang dang ho akona donation hong ki bol tailo donation ki bol dang ho hi koiman sumle pai siki cha jong ipi ta lo divin jong ikiti pin hi volunteer sodinga hong ki dong jungle but chona ding raincoat chona ding sleeping bag chona ding adu ada chona ding kiti ho hi ta san the ai ta pon hi pa polo na ding mai maya them khat chu ki cho tho ai wanga atam zo chu koi sa khawa lut ham ki hello ai tai khat sa khawa lut ding beb ibola tuni kho ai sumla pai idon ham sumla pai ki pijing ding ham ki pitalo ding ai volunteer so ki thopina dinga road so ai lo le open concert ki bol hojong concern authority hon permission api hinam ti hojong wholesale ding pg ding ai tu apana donation ki depo po chu wholesale masat ding concern authority ko na thupi ai lo le sumle pai siki cha jong hi ipi lo di win jong nami pi te hinga het sa na le tim na hongkene ti hi Kuki gamsung Thusoh in heji donation ki bol na chung chang igamsung odin mun hi asei na hi pan jama Kuki ta chapa mi somlali gal hinga ki man ho ki la do lo lai ji in kimin totar sadang 40 alls apong do be in heji cycle gami pi ten jong ezui chi divin he sana ahong kine ti in cycle media in char KSO cycle ho in involvin agam sungwa thupi a bolvin he amawang alo theilawa nitin ngai chat ho ikira na thei diwa jingka punga akona pungko heji sung hi kira kang ding hi heji sunga hi ngai chat thil zo si ikila wa pungko zawa kona koi ma permit thum jong thei lo ding hi kamsunga business zo si totar satang hiding medical water supply le electricity wang kila ong ding hi akiman ho bit kai cha hong kila do na din pathen hinga taunan anagyal chi ute tin jong ikitip me na hi kim min hechi PR ain bol hin media inchar KSO cyclin BP he sana ai nei na hi ai le tuni kho a video isimu hichan chu hungi tantin Thusoh lamchum choma imu haw le igam sung din mun haw tuni kho a isei naw hichan chu ita hen